Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako promijeniti temu na Google Chrome. Uđete u postavke, onda nabavite temu. Sad čekamo dok se stranica učita i nađemo neko vam sviđa. Evo ja ću neko bez veze uzeti, besplatno. Sad čekamo još malo. Sad čekamo da se ovo otvori. I evo ga. I to bi bilo to za današnji video. Vidimo se u sljedećem videu.